Yes. Menya show say basis na entimi nso nsi say nipa betima bie na no aka say odi nanim eye Yesu anim. Odi for pacho ya ponche ana so oyoyo. Odi for pacho Adoma em say oyibia na ka de be pacho waka. Oyo hina na so president. Odi for pacho oyo Sofo. Oyo nyame Sofo na sabon Sofo. Odi for say o si kasa ne dem pacho oyo bon sam Sofo be pacho Adoma. Ya video. Be pacho ye video. Sofo. Mbom timu kansemo. Di for pacho ye mo ye timu kansemo nchire ne sim prophet da. Assemble a di for pacho oba. Me de betu anim no. E ya asema me me de mani coach we say ahu no. Ya when the cancer asem no more dam. Odi for pacho Sofo no friend ho Sofo. Ejina so dem. Ojina so dem. Be pacho aka camera dan so aba bonte pacho ma hwe bi. Sesen o se dey. Odi for pacho o se omo soma no. Se omo soma no. Pacho o se ya soma na me fa me ho. Eyin fo na soma no. Odi for pacho wada o ma eno de so kire mu mai. Boy what that for what that the nipa kopun sema He is a deceiver drawing two souls to the camp of Christians. Ghana mai. Asante mai. Obi amene. Prophet Opambour ne buefu yi pa na the way Opambour asie ebrim Sofo Adom chedua no ebusua eyare ho na otie punchlines no na otie nkomo ne atemdidie na eba na kire se Sofo Adom chedua e ka ne wo se woka na according to Opambour de o se Aboa na betimi aka sansem no onjini se nipa bi a ne common sense eyejuma betimi aka se the next 500 years a ede enim no ye de nenim ba be replace Yesu enim so I too much it message ni dem wa subscribe my page we name Adom man so say me upload bia so na onsa ebetimi aka ebusua na watwe bia Sofo Adom chedua e look for an opportunity to trend but me wonu say enye trend no pe an expose Sofo Adom chedua e reveal what he stands for or what he came to do or what he is about to do enti wotie ne kasaye ne ye na one Sofo bi anse one asore bi anse ne nkyerɛkyerɛ ne ye na kwankyerɛ ene obi ade ense enti na wo say e de Pentecost e compare Sofo Adom chedua and e de asore bi e compare no Sofo Adom chedua asore a wo ye no he is on his own when you divine direction from his God and that is what he does now. Every week bia or trendy ne kasa ye obeka ni preach ne ye bia obeda ne dinu emankofo eka no asem but I think say it has come to time say ye be jai say ye can Sofo Adom chedua asem ne ye focus on the mission or na say the ambition or the ebaye or see the next 500 years to come no and enim ne be replace the face of Jesus Christ to the extent say ubehu foni bi say Yesu enimu a na ye Sofo Adom chedua. Amen. Amen. The next 500 years. Montieme. Yesu mfoni na mwabetu wo wiase ne mu no. Yesu mfoni na mwabetu no amode aye calendar no. Amen. Amen. Wasoma me se memfa manim embeto so. Yes. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And until after day one, Maka said nobody. Amen. Amen. No Jupiter. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. I think say papa no insema waka na ye nheda antena se because so we can say the next 500 years the face that everyone will know as the face of Jesus Christ will be the face of Sofo Adom chedua. Nah, I can't think far. She say Sofo Adom chedua so owu kra kwa nenim ba wo ho no mo ankofo besom no. Now when a prophet one tea or say no, I am the prophet of Ghana. Mean to tena say Emma and say Sofo bi Emma cancel for and now one money be. We soon say Opambour de or the king of beef. Na say no, I didn't cost wo wiase. I didn't cost e wo nyame ba Yesu no. I didn't cost. Ona me di form pese wada wo ma me da say. Me hu ne say enipa eni e ya tra mo ne ntom. Onipa ba mi ana. Onipa nipa binum. Nipa binum. Yes sir. Yeah.
Odifo pacho ene say no eye Yesu Kristo Nyankopɔn banam odifo enipa kasatia onyame abode no amana kowie onyame bana nkasa so sana me hono odifo pacho na say kura de enipa pese omodi omo anim ejina ho ema onyame ba no enipa yes father pese omodi omo anim yes father ejina ho ma onyame ba yes father enipa ebini tuane to yes father ya onne yes father na ojonso yes father ya otwitwi ni sen yes father dware ansa na ne ho afi yes father wode nanim betutu onyame ba yes father fa sanse hunu ko no obi no betima kasa asem no odi from pacho e asem abapa me se obi ani ho no mu a na dwene we ye atwuma ya obekasa asem no se gina so sai onyankopon sofo there's nobody yes sir enti dia wo kan jaka menka bi ojai it does menye sure se besi sa na entimi nso nsi se nipa betima bie na no akase wode nanim eye Yesu ani odi from pacho ya ponche ana so oyoyo odi from pacho odama em so oyibia na kade be pacho waka why you hina na so president odi from pacho oyo sofo why you nyame sofo na sa bonsam sofo odi for say o si kasa ne dem pacho oyo bonsam sofo be pacho wadawroma ya video be pacho ye video sofo mbom timu kansemo di from pacho ye mo ye timu kansemo nkire na sim prophet da asem bia di from pacho oba me de betu anim no e ya asem amia me de mani coach we say ahuno ya when the cancer asem no more dam odi from pacho osofo no frɛ ne ho sofo ejina so dem ojina so de dem be pacho aka camera dan so aba bonte pacho ma hwe bi sesen o se de ai odi from pacho o se omosoma no se omosoma no pacho o se ya soma na me mfa me ho eyin fo na asoma no odi from pacho wada ma eno de so kire mu mai say no kan na so dem odi from pacho sa no kan eya sofo mu osofo ma me pacho gina sorry dem me pacho say wo mu asoma no say ya soma me e pacho ya soma me pacho wan ya soma no me pacho wan ya soma no me pacho wan ya soma no me pacho wan eyin fo na asoma no odi from pacho wada ma no de ade so no na kire sa enipa ni kaso kasa ya wa ejino me nipa ba ko ya ahohom dodo yes sir wa soma me eye honhom ba ko singular yes sir ya plural yes entin sanate when I mean for pacho ne kasa ye ni o se ya soma me say sa Yesu Kristo emfonyini a mo ade agibomo mo dem aye calendar sa Yesu no mfoni no sa no kan me pacho say no kan enim tia bu kase pampacho sa Yesu odi for pacho sa no kan eh ede ba sem na ba wiase sa na pacho so for ne kano asori dem a camera dan so a di for eye video on me phone so sisi a pacho sa odi for asem kase pa sa de to odi for me ye video no me buofu so for ne ho fa na odi for nanim pacho se chimpanzee hu enyi akata nanim sene no a na dua so no te kokko na odi for pacho nye ne pa kokko oye bibini pa tuntum pa enyi e woni nim no sa adre che no a oni abawa na etuntum odi for pacho abaye tuntum che oye kokko cha aba me pacho ai ene seburo ni jeto Ghana man ewiase wa wo he bia Awurade Israel Jesus enipa mobo Jesus Christ and what said I odi for pacho o se ya suma ne se sa Yesu Kristo mfonyina mo beto ye no modi aye calendar ebo mo dem modi aye pictures abobo mo kan mu modi aye sebe mfonyini a ebo mo nyuma mu no ya suma ne se o meyi sa Yesu Kristo mfonyini mfiri ho na onfo onu nanim emesaw every amazing for kasa asuma eni Awurade Nyankopon tumi babra ene kasa sa I don't want to hear this nonsense. What's what said I odi for pacho o se ya suma no sa Yesu Kristo mfonyini no a mo baba kaseti ya Yesu a na wa kaseti ya Kristo fonyina me pacho no kore and we have to face the consequences.
I am telling you. More be ni meaning ho. Ye nya brain ye nyam juma. Obi any one masema wo ka obeka. Different pacho. Say say Yesu. E pacho sa no ka. Mo beto no. Mo beto no. Only one beto so one beto bi. Hey master. Now odi from pacho me study a day wo video ni mo say. O kasa no wo say sorima no animu sesa. Say the wo si kasa e fa Yesu ho no. En sorima no animu sesa. Na wa ka bibi te say de o de kanfo Yesu no. Yes. Sa no ye no. Na en sorima no ni age bo mo nsem. Eti oya no de kasa da be fam. Odi from pacho any say ya suma ne say Yesu Kristo mfo nyini no for the next 500 years. Hey, omra me yin free wiase. Na onfo onu na nimu no. Enti ese obeye fi wiase anu. Odi for pacho na djuma no no. Edi onu na nimu aba. Aba wiase pacho for the next 500 years. Me kra me gino mpa dia me chi na obi na nimu otan. Enti sa sofo no. Wa se kwaku a. Yes sir. Onya sa asem ne ka. Devo na nim de anya fe kura. Na nim nya fe kura. Hey. Asem kese aba. Se dia mo tie abusue nsem pa o. Aba wiase no. Abusue nsem dia mo tie bi. Yes sir. Na mo ka bi so. Abusue sam ka dia mo ka bi so busafo. Father. Mo ka bi o. Abre hope. Ah? Waso ba tie abusue nsem ka. Echi wa bi nsem ka. Ensem a ensa ne pata. We are saying nsem dos. Everybody watching the nation's prophet. Life for prophet one team. Life on the prophet one team. We are telling you God's time is up. For you to overcome. Spiritually and physically. Over witchcraft and demons. Evil people have done their work. What will destroy your life? What will bring your end? But God is great. Don't listen to any vain talk. Don't listen to any vain talk. Give all respect to God. Give all the glory to God. He has the power to do miracles. There's nobody born of a woman that can take the glory of God. Anybody that talks like this, the end is coming. All Ghanaians will see what will happen. Anybody that blasphemes against God, curses and will go to that person. But if you believe that person, if you believe this blasphemy and disgrace God, that person, you will go to and the one taught Jesus in the name of Jesus Christ, power and blessing belongs to God, no one else. It is final. God bless you, Father. Everybody watching the nation prophet, we want to let you see the glory of God. Give yourself to God as your Savior, and He will order your steps. He will save you from every curse and woe, and you will know God is the Almighty. Our God is the God of healing. The power of God is working. So anybody that blasphemes goes into curses. And you believe that blasphemy, you are also cursed by God. So everybody should be careful. Don't listen to any blasphemy. Blasphemy will take men into curses. Blasphemy change the destiny of people. Blasphemy make men miserable. Blasphemy make men suffer. So everybody watching us today, life for prophet one TV. We are telling the life on the prophet one TV. Don't listen to faith and blasphemy. Hallelujah. Amen.
There is someone talking. When you hear you say that this person is drawing souls to the He's a deceiver, deceiving people to the kingdom of the devil. He's a deceiver, drawing two souls to the kingdom of Christians. Opambour the response or the abana is it direct and indirect? Oh, say punchlines no anoshi beef where you very interesting beef na you very interested say you person young water no ne beef ni entre ni entimi we beefy enche. It seems like in Ghana there obi entimi attack Sofo Adom Chedia ampo Opambour ne obi nim ye ya ekupem ye agrada any obofo ye agrada ne osu bempa ye akosi osu bempa ne obofo aye akosi obi ni obofo aye akosi obofo ne osu bempa aye afi obofo ne Adom Chedia aye enom de si sisi anu wan ne betumi ne Sofo Adom Chedia atentam adi prophet one ye hwe bia bifwe eba akosi ebusu am ni die kire de besi biara me ma pin mpo end of up de besi biara no meye fast. Say me the first time me dey ba serve with best of any day more. Subscribe my page we name me Adom so send me here upload bia so na we say bit my car. Na for jawo comment mama. Name how I will see for this science and same way. Makara.